Mwenyekithila wa ODM kaunti ya Masako Peter Mutuku ni wavuthisya vanene uneni wa gavana wa Nyeri ula wonekie ta wa kutana ivinani lando maende na kumeta ni wathingilila kana chama kicha ODM kiendea kwithiwa na ngwatanio ndumu muno aikani alama kuendea na kuvuthia chama ki vanthi ya Kenya. Daniel Mwongela ni mwandikitwa wa maovo. Mwenekithilo wa chama cha ODM va kaunti ya Masako elesekana neto isuni cia ntheko evinani enendi maende na kumeta na elesekana maisa kwetikila weke osu kinavala anene ma chama ki mesa kunya moloto na tuiva ni tukwati ripoti kana peano maende na ututheke atwete wani ni mutongo iwaitu twamanya kana governor wa Nyeri governor Muima na kwanza deputy governor deputy wa kila chama governor ayande kutumanga ati kutuya kana ona kikucha Raila kikienesa nundo Raila ile kibilani baya broad based sindu sionge ato yekisumu na kila kitu maamona ko kwito Nyeri kutema endeo Raila niwona asiyete na ila tiwiye kiwa kinene muno na twakondemu tabia isu na ila tuende na ukwatania mbai sionde cia Kenya kaina ape mundu ungi unotinania imbai yu ngavana usu notinanisie ekoyo na nzaluo nundu batuikie Raila osa asindu sionde cia maendeleo atwaite kwa Kisumu na nituwiye wo mwingi muno na nundo anene maitu ko yathi ulu ona mono mewiye wo ile twe maunga mukono kana mundu sino twekie nai na nitwewiye aine na yase no apologize ko apologize kutika kwetekela tatabwa na nene maitu kuma ko ya head office wevina ni wande na kumeokani kwa tengo yonthe methi wa maili maneto sio ila meone na wandani na wetakana ndeto imonito na kuvuia wani kwa kimbai na kutia nthi ya Kenya ivathuku ninda kwa sia ODM na balani kuiwe party leader we are still kicking hard na nito ngamya musumbi na tuweka kila kindu kila tuneka na ndi tikulia Oburu akwati yekibila mbaka indi to settle down na indi tukeza ukoma na demande nunu ende ya kana itu manda mundu ungi esu ni decision ya annual delegate conference ya usu ti ndeweka pe wandu angi usu waisi ya kabau Raila okwie ngenda kwasi pe andu angi omekwiwo muyo abe andu angi ometele kutu challenge tuyundu tweka nitukwendea na chama kitu nicho kinene katika East Africa kikundu kiendete nitwike reorganization tuipange neza kwa huyu andu ala mwenda kututinanga eka yu tutinanga etela itwambe umoni matuku pamba gume 40 na madela ukaitokite kisiasa nengi andu masiasa tima ubwana eka no menda utubwati yu ubwana kama kawaida. Daniel Mwongela, Utungo TV, kumuva kaunti ya Masako.